дар ҷаҳон ҳеҷ нерӯи қавитар аз сулҳ нест. агар об омили табиии сарсабзиву ҳастии инсоният бошад, пас сулҳ омили маънавии сарсабзӣ, ҳастӣ ва бақои инсоният аст. дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи сиёсии таҳлилӣ дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон ин лаҳза манзури шумо мегардонем. ҳамон гуна ки пай бурдед, ҳоло суҳбати мо атрофи муҳимияти сулҳ ва ташаббуси шашуми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда мебошад. ҳоло ба ин манзур дар суҳбати мо иштирок доранд Муҳиба Маҳмаҷонова, доктори илмҳои фалсафа, профессори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Муҳаммад Салом Махшулов, ходими калони илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Бобоҷон Самиев, доктори илмҳои фалсафа, профессори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. ҳамзамон Некрӯз Қодирзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Амрдин Шарифзода, номзади илмҳои таърих, дотсенти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. сухан ба таври рамзӣ дар бораи муҳимияти сулҳ рафт. Бисёр муҳим аст ки суҳбат низ дар ҳамин хусус оғоз шавад аз муҳимияти сулҳ, аз нақши сулҳ дар бақои инсоният, дар ҳастии инсоният, дар рушду пешрафти бемайлон ва устувори инсоният. Марҳамат. фарҳанги тоҷик фарҳанги сулҳовар аст ва мо дар таърих давронеро намедонем ки миллати мо ягон вақт ҷангҷӯӣ карда бошад ва саропо адабиёт ва мероси ғании миллати мо саршори сулҳ аст ва доимо дар бораи аҳамияти он, дар бораи мазмун ва муҳтавои сулҳ ки метавонад дар мавриди ташаккул додани одамият, башар ва рукнҳои ҷомеа аҳамияти зиёд дорад, сухан меравад. ва бибинед, новобаста аз он ки кадом равияи ақлониро пайгирӣ мекунанд мутафаккирони мо, ё ин ки дар кадом соҳаи адабиёт меофаранд ягон асарашонро, сулҳ яке аз мавзӯъҳои муҳими ин осор, ин афкор ба шумор меравад. ва он хиратгароие ки миллати мо онро пайгир аст ва доимо дар пайи таҳким ва густариши он қарор дорад, ҳамин мафҳуми сулҳро дар муҳтавои худаш дорад ва мегӯянд ки мутафаккирони мо ки бо хират нисбат ба одамият бояд ки назар кард ва яке аз муҳимтарин сифатҳои одамиро ки сулҳофариву дар ҳаёти сулҳ зиндагӣ кардан аст, онро густариш дод. ба фарҳанги ирфон назар намоем, сулҳпарварӣ ва дар ҳаёти дар зиндагии худ ба сулҳу осоишу таҳаммулпазирию ба иҷтиноб аз зӯроварию ин тур чизо бисёр зиёд аҳамият медиҳанд. махсусан мавлоно ҷалолиддин Балхии ҳамватани бузурги мо мегӯянд, дар ин мазраъаи зиндагӣ бояд ба ғайр аз сулҳ, ба ғайр аз ишқ, ба ғайр аз таҳаммулпазирӣ ҳеҷ чизро накорем. аз ҳамаи чиз мо метавонем иҷтиноб кунем, дурӣ биҷӯем, танҳо аз ишқу аз ҳамдигарфаҳмию қадри ҳамдигарро донистану дар сулҳу мусолиҳа зиндагӣ карданро мо бояд арҷгузорӣ намоем. ва ин гуна мисолҳо хеле зиёд аст ва мо фарзанди худро дар ҳамин мусолиҳа ҳамдигарфаҳмию дӯстиву рафоқат тарбия менамоем. бинобар ин тоҷикро танҳо бо ҳамин хиратгароию сулҳофариниаш мешиносанд. сулҳофаринӣ ва тамоюл ба сулҳ дар ниҳози қавми тоҷик наҳуфта аст. тоҷик худ сулҳофар аст. агар ба таърих назар андозем, мавориди зиёде ба назар мерасанд ки сулҳофарин будани тоҷик бахусус рӯшанфикрони тоҷикро собит месозад. бинед, агар пил зӯри вагар шир чанг, ба наздики ман сулҳ беҳтар ки ҷанг. ин шиори бузургворони мо буд. аммо ин маънои онро надорад ки онҳо гӯё ки дар сурате ки сулҳофар буданду сулҳро таблиғ мекарданд, итоату мутиъ буданро низ таблиғ мекарданд. ин ба ин маъно нест. ба он маъно аст ки бубинед, бубандем бо якдигар домано, намонем бадхоҳ пиромано. яъне дар ҳамбастагӣ қарор дошта бошем
تا بدخواه نیاید و روند صلح را در کشور ما در مرز و بوم ما از میان نبرد، خللدار نسازد. این است، یعنی صلح در نهاد تاجیک است. تشکر زیاد. واقعا همین طور است. در آثار نیاگانمان مشاهده می شود که صلح همیشه ترغیب شده است و در آثار شعره های ادبی زمان معاصر هم که صلح بهار است، بهار آورد، رونق شادی و برار آورد و پیشوای ملت هم چون نشانه از همین شجره، از همین شاخه، از همین ارث و عرق که از روزهای نخستین که به میدان سیاست آمدن، منظور جلسه 16 شورای عالی است، پیغام از صلح آوردن و برای برقرار شدن صلح به وطن اجدادی خود برگرداندن گریزگان اجباری همه تلاش ها را کردند، وعده دادند و با وعده خود وفا کردند و ملت تاجیک شاهد همین عهد استوار، پیمان استوار است که امروز در فضای تنج و آرام زندگی میکند و همان گونه کارشناسان هم میگویند در زمینه خرد ازلی با فر ایزدی برای مردم تاجیک نایل گردید و این را اکثرا کارشناسان یک هدیه تقدیر می‌حسابند. بسیار با مورد است که ادامه صحبت متناسباً در همین خصوص صورت بگیرد. مرحبا. تاجیکان تاریخاً مردم صلح‌آفر، صلح‌خواه بودند و این مکتب بزرگ صلح‌آفری خود را توانستند که هم در گذشته و هم امروز تحکیم بخشند و برای نسل آینده باز میراث گذارند. بله. چون که صلح این خود یک نشاط است، فرح است، شادی است. صلح این احترام به حیات انسان و به حیات بی‌آلایش. بله، برای اون که او به سعادت رسد، خوشبخت گردد در جامعه که امنیت و ثبات رایج است، در آن جامعه زندگی اختیار کند. وقتی که چنین فضای مساعد برای زندگی کردن فراهم می آید، همیشه ما می توانیم با پیشرفت با موفقیت ها نایل گردیم. تصدیق این گفته ها را محض از مفهوم صلح آغاز نمودن فعالیت دولتداری خود از جانب اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دلالت میکند. محض صلح توانست که 10 ساله آخر عصر 20 که یک دوره بسیار متشنج بود، مردم به رفاه بیارد، به همدلی بیارد، به همدیگر فهمی بیارد، نزاع و کدورت از وجود آنها دور سازد تا اینکه در زمینه وحدت ما توانیم که کشور خود را معرفی کنیم، ارزش‌های فرهنگی خود را نسبتشون احترام گذاریم، ارج گذاریم و توانیم که آنها را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. تاجیک همیشه آفرینده است، تاجیک همیشه تمدن ساز است، تاجیک همیشه تلاش برای همکاری، برای به سعادت رسیدن مردم دارد. تشکر زیاد. از زمان روزهای تازه به استقلال رسیدن تاجیکستان اشاره کردید که وضعیت نهایت حساس بود. اکثریت کارشناسان همین اراده یا خاریزم پیشوای ملت را که نابسته از وضعیت بحرانی اقتصادی، فرهنگی، معنوی که در کشور حکومت داشت، به ذمه گرفتن زمام دولتداری و اداره کرده توانستند و به یک مجرای معینی رشد وارد کردن تاجیکستان را به همین خاریزم پیشوای ملت نسبت میدهند و اولین اشاره های سرور سیاسی پیشوایی بودن را به همین جسارت و جرأت نسبت میدهند، وابسته میدونند و این را یک خدمت بی‌مثل و تاریخی و ماندگار و واقعا قهرمانانه در حق ملت تاجیک می‌حسابند. در اینجا کارشناسان مسائل حقوق هستند و همزمان سیاست شناسی. بسیار خوب است که از همین جسارت و اراده متین پیشوای ملت در وضعیت‌های فوق‌العاده، در وضعیت‌های نهایت حساس صحبت کنند. صلح این عامل بقای ملت‌ها، دولت‌ها و در مجموع انسانیت به شمار می‌رود و جنگ همیشه مرادف نیستی، وحشت، قتل، کشتار میباشد که در زمان معاصر نمونه‌های بدترین آن در نزد جامعه جهانی همیشه هویدا است و
در زمان معاصر اهمیت صلح باز هم بیشتر می شود، زیرا امروز موجودیت اسلحه قتل عام، تعدادی زیادی گروه و حرکت های افراطی تروریستی و یک رقابت بی‌مثل و متشنج کشورهای ابرقدرت هر لحظه می توانند که رشته حیاتی تمام انسانیت را بریده باشند و در چنین شرایط صلح اهمیت بیشتر کسب کرده می تواند یک زمینه رفاه عمومی و حیات آسایشته، همکاری متقابل برای تمام کشورهای جامعه جهانی باشد و خود پیشنهاد صلح در چنین شرایط، در شرایطی که کشورها جنگ را همچون عامل رسیدن به هدفهای سیاست خارجی و حتی منفعت‌های ملی و دولتی خود می حسابند، این یک جرأتی بی‌مثل می باشد که جامعه جهانی را به صلح دعوت نماید و همزمان دعوت به صلح و بخصوص از جانب پیشوای ملت تاجیک صدا دادن آن، این در برابر افاده فرهنگ صلح پروری ملت تاجیک این یک خیرد ازلی و دوراندیشی است، چون که ماهیت تشبث نیز از تحکیم صلح برای نسل‌های آینده است. یکی از وظیفه‌های مقدس هر یک انسان در برابر زندگی، ایجاد، کار، این باقی ماندن شرایط بهتری رشد و فعالیت و ایجاد برای نسل‌های آینده می باشد و محض همین عامل، محض آن دهشت جنگ و نسل کشی که امروز در قسمت‌های حساس سیاره جریان دارند، جامعه جهانی را، ملت تاجیک را و افاده و انعکاس بی‌واسطه این ملت، این فرهنگ و این تمدن پیشوای ملت را وادار نمودند که با چنین تشبث بی‌مثل و برای آینده انسانیت ضروری و حتمی دست زده جامعه جهانی را باز هم درباره اهمیت صلح و عامل بقای انسانیت بدن آن تاکید نمودند و دعوت نمودند که به خاطر نسل‌های آینده، پیش از همه به خاطر آن خوشبختی و بهار کودکان امروزه و به خاطر زنده ماندن هر یک ملت و یک در مجموع تمدن و تاریخ بشری، صلح همچون یک مسئله مهم با در نظر داشتی تمام عامل‌هایی که با آن مساعدت میکند در روزنامه اساسی سیاره و مکانیزم یونیورسالی حل این مشکلات سازمان ملل متحد باشد. تشکر زیاد. جنگ خزان است، تاریکی است که همیشه به پیشروی به رشد لطمه میزنند، مانع میگذارد و در قبال این همین صلح است که بهار انسانیت را به وجود میارد، احیا میکند و مشاهده میکنیم هر جا که صلح است آنجا پیشروی است، آنجا به رشد و نمو نائل میگردد. و درباره سیاست خارجی تاجیکستان و پیشنهاد تشبث ششم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امانی رحمان صحبت کردید، تحکیم 10 ساله صلح به خاطر نسل‌های آینده. اگر از تاریخ نه چندان دوری زمان صاحب استقلالی صحبت کنیم، همان اقدام‌های صلح را روی دست گرفتن از برگزاری جلسه 16 شورای عالی برمی‌آیند که پیشوای ملت کار اجلاسیت با راهبری پیشوای ملت محترم امانی رحمان رئیس شورای عالی وقت تاجیکستان را همچون دولت صاحب استقلال مستقل به جامعه جهان شناسان معرفی کرد و همزمان اظهار شد در همین اجلاسیت که تاجیکستان جانبدار صلح است و همکاری متناسباً یا اینکه طرفین سودمند را به تمام کشورهای جهان به راه میماند و این چیز هم در دیباچه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و همزمان در معیارهای دیگر کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان از جمله ماده 11 نیز درج شده است. بسیار با مورد است که صحبت را در همین خصوص ادامه بدهیم. امروز صلح یکی از مسائل مهم و مبرم جامعه بشری به حساب می رود. صلح خود این دو مسئله را در بر میگیرد. یکون مسئله این اگر صلح باشد، دوم این صلح آور است. صلح این اصطلاحی است که در نتیجه به همایی، دوستی، اتفاقی و براه ماندن آن همه گونه مناسبت ها و خط گردانیدن هر گونه نزاعها می باشد. اگر ما به تاریخ نوین تاجیکان نظر کنیم،
шурӯъ аз иҷлосияи тақдирсоз роҳбари давлат савганди худро аз сулҳоварӣ оғоз намуданд ва он суханоне ки дар он ҷо иброз доштанд ки ман то охирон гурезоро ба ватан барнагардонам, худамро осуда ҳис намекунам. ин таҷриба дар дохили давлати тоҷикистон сурат гирифт ва ин таҷрибаи сулҳоварии тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф кард ва собиқ дабири кулли созмони милали муттаҳид Кофи Аннан низ таҷрибаи сулҳоварии тоҷикистонро бо сарварии пешвои муаззами миллат таҷрибаи нодири сулҳ барои ҷаҳониён муаррифӣ кард. ҳамзамон қайд намудан ба маврид аст ки имсол яъне санаи 23 сентябри соли 2024 аз минбари баланди созмони милали муттаҳид ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат ҷиҳати эҳтиром доштан ба наслҳои оянда ба ҳамоӣ яъне ҳамон эҳсоси баланди инсондӯстии пешвои муаззами миллати мо ки дар тӯли 30 соли истиқлолият тавонист бо ҳадафҳои созандаи худ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамон гуна масъалаҳоеро муаррифӣ кунад ки на танҳо баҳри як шаҳрвандон ё ки аҳоли як минтақа ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мутааллиқ аст. аз ин лиҳоз пешвои муаззами миллат дар ин иҷлосияи 79 дар созмони милали муттаҳид пешниҳод намуданд ки 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда. мақсади асосии эълон намудани 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда дар он ифода меёбад ки имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки дар ҳар гӯшаю канори дунё низоъҳои дохилӣ ва байналмилалӣ рафта истодааст. албатта истилоҳи наслҳои оянда ба хотири наслҳои оянда пешниҳод гардидани ҳамин ташаббуси навбатӣ аз он иборат аст ки пешвои муаззами миллат такя кардан ба ҳамон талафоте ки дар натиҷаи ҷангҳо кӯдакон ва бештар наврасон фавтиданд, аз ҳамин лиҳоз минбат ва давлату давлатдорӣ пешравии ҳама гуна самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакатҳо аз худи наслҳои оянда вобастагӣ дорад. пас имрӯз агар мо сари роҳи ин гуна низоъҳоро бо роҳи мусолиҳатомез яъне бо роҳи дипломатия ба истилоҳи байналхалқӣ инро дипломатияи превентивӣ мегӯянд ки пешвои муаззами миллат дар кирдорҳои ин роҳбари олии мо ин дипломатия бевосита вуҷуд дорад, чунки дипломатияи превентивӣ ин бо роҳи пешниҳодот бо роҳи миёнаравии кишвари сеюм ба сулҳ яъне водор кардани давлатҳои даргир дар низоъ қарор дошта мебошад. ташаббусҳои сулҳоварии пешвои муаззами миллат на танҳо дар дохили давлат балки дар давлатҳои дигар низ ифода ёфтааст. ё ин ки мо қаблан агар назар кунем пешвои муаззами миллат доимо ғамхорӣ менамуданд дар ҳаққи сулҳу ба эътидол омадани кишвари ҳамсояи мо Афғонистон. ё ин ки бо роҳи мусолиҳатомез ҳал гардидани ҳамон баҳсҳои байналхалқие ки миёни давлатҳо ба вуҷуд омада истанд. яъне ҳадафи асосии сулҳ ин қатъ гардидани ҳар гуна низоъ ва ба ҳамоӣ муколама бо роҳи шарикии стратегияи рушди давлат баҳри таъмини суботи сиёсати ҷаҳон ва ҳамгироии давлатҳои ҳам Осиё ва ҳам ҷаҳонро дар назар дорад. пешвои муаззами миллат дар тӯли 33 соли истиқлоли давлатӣ мо ки дар ин давра Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст шуд, тавонист ки бо ҳадафҳои созанда Тоҷикистони хурдака ки моро ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд ва бо ташаббусҳои созандаи худ Тоҷикистонро ҳамчун давлати ташаббускор нишон диҳад. ташаккури зиёд. пешниҳоди шашум ки зери унвони 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда рӯи даст гирифта шуда аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи меъёрҳои конститутсия ва ҳуқуқу принсипҳо ва ҳадафҳои ҳуқуқи байналмилалӣ сурат гирифт. агар аз як ҷониб ҳисси масъулияти узви ҷомеаи башарӣ будан бошад, аз ҷониби дигар татбиқи меъёрҳо аст. дар дебоча гуфта мешавад ки мо халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда ва баъдан дар бандҳои дигар соҳибихтиёри дигар давлатҳоро эътироф мекунем ва дар моддаи 11 конститутсия Тоҷикистон ҷонибдори сулҳ аст.
принсипи ҳуқуқи байналхалқӣ субъектҳои ҳуқуқи байналхалқиро вазифадор мекунад ки бо роҳи мусолиҳа ҳал кардани мушкилоти мавҷуда ҳамкорӣ намоянд. Пешвои миллат бо назардошти ҳамин меъёрҳо, принсипҳо ва дарки масъулияти узви ҷомеаи башарӣ буданд, ин пешниҳодро ироа карданд ва даъват намуданд ки бо имзои қатномаи муайяне аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф шавад ва татбиқ шавад. воқеан дуруст қайд кардед. агар мо ба амалҳои пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳ намоем, пешвои муаззами миллат бо ду ҳаракати худ, яъне бо амал, бо татбиқнамоии санади меъёрӣ масъалаи сулҳ ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалиро роҳандозӣ намуданд. ҳанӯз аз иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ сулҳоварии пешвои миллат ман сулҳ меорам аст. агар ба санадофарии пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳ намоем, мо мебинем ки худ пешвои муаззами миллат баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ комиссияи конститутсиониро таъсис доданд баҳри қабул намудани санади меъёрии ҳуқуқӣ ки барои амалӣ намудани ҳадафҳои давлати соҳибихтиёр барои пешбурди давлати миллӣ мусоидат намояд. дар конститутсияи ҷумҳури Тоҷикистон чунончи дар ин ҷо ишора гардид ки дар дебочаи он мо халқи Тоҷикистон ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонием ва дар маҷмӯъ ҳамин конститутсияро қабул мекунем. ёне ки моддаи 11 конститутсияро шумо дар инҷа мисол овардед. дар моддаи 11 конститутсия гуфта мешавад ки Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал татбиқ намуда соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эътироф менамояд. пас манзури ана ҳамин меъёр дар он аст ки Тоҷикистон ҷонибдори сулҳ аз рӯзи аввал буд. пешвои муаззами миллат аз лаҳзаи ҳамон пешниҳоди санади меъёрии ҳуқуқӣ ва ҷой доштани санадҳои меъёрии байналхалқӣ дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббус нишон дода буданд. яъне агар мо назар кунем ба қисми 3-10 моддаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар он ҷо қайд карда шудааст ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалие ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст қисми таркибии низоми ҳуқуқии Тоҷикистонро ташкил мекунад. пас аз ин бармеояд ки роҳбари давлат умуман Тоҷикистон тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалиро амалӣ менамояд ва ин меъёру принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бо истилоҳи юс когенс, яъне меъёрҳои императивӣ ва меъёрҳои ҳатмӣ ҳам гӯем хато намекунем, ифода меёбанд ва ин меъёрҳои ҳатмӣ аз ҷониби давлати мо мустақилона иҷро карда мешавад. чунки мо агар ҳадафҳои созандаи роҳбари давлат ва ҳукумати мамлаката назар кунем, мо мебинем ки тамоми принсипу меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ бевосита иҷро мешаванд. барои чӣ бевосита иҷро мешаванд? барои он ки яке аз меъёрҳои ҳатмии ҳуқуқи байналмилалӣ ин бо виҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳои байналмилалӣ аст. дар фарқият аз низоми ҳуқуқи миллӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ механизмҳои маҷбуркунанда ҷой надорад барои иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ё ин ки барои вайрон гардидани принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ. аз ин рӯ Тоҷикистон тавонист ки бо анамин роҳбари хиратманди худ, бо анам ташаббусҳои инсонпарваронаи худ Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намояд ва меъёрҳои байналхалқиро мустақиман иҷро намояд. ба кори иҷлосияи 16-ум назар андозем. ҳамоно аз кори иҷлосия пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистон муносибатҳоро ё ин ки равобити байналмилалиро дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба роҳ мемонад. ҳамоно изҳори чунин ирода аз кори иҷлосия оғоз мешавад. ва дар бораи механизмҳои ҳуқуқи байналмилалӣ суҳбат кардед. бубинем ҳамин ташаббусҳои дигари пешвои миллат дар масоили тағйирёбии обу иқлим ва тозагии муҳити экологӣ аз як тараф барои бартараф кардани ҳамин проблемаҳои мавҷуда бошад, аз ҷониби дигар як равиши мусолиҳаомез, дипломатияи нарм барои пойдории сулҳ аст. чунки мушоҳида мекунем ки дар ҳамин росто чандин низоъҳо ба вуҷуд омадаанд ва пешвои миллат аз ҷомеаи ҷаҳон тавассути ҳамин ташаббусҳо даъват мекунанд ки ҳар мушкиле дар ҷомеаи инсонӣ ба вуҷуд меояд метавонад ки тавассути мусолиҳа рафъ гардад, бартараф карда шавад. хуб, пешниҳоди шашум ин таҳкими 10 солаи сулҳ ба хотири наслҳои оянда аст. бигӯем ки ҳамин пешниҳод барои наслҳои оянда чӣ дода метавонад? пешвои муаззами миллат
дар ҳамаи ташаббусҳояшон алахусус дар ташаббуси сулҳофаринияшон аз ҳамон таҷрибаи гаронқадре ки дар истиқлоли тоҷикистон ба даст овардаанд ба ҳамроҳи халқи тоҷик ин сулҳу ин салоҳу ин амниятро дар ҷумҳурии тоҷикистон ин пешравиро омода кардаанд аз ҳамон истифода мебаранд ва ин таҷрибаро мардуми ҷаҳон ба чашми худашон дида ба пешвои муаззами миллат муроҷиат мекунанд ки аз таҷриба истифода бурда тавонанд ва ин аст ки на танҳо нигоҳи хубе нисбат ба рушду нумӯи кишвари худ доранд пешвои муаззами миллат балки аз ҳамин зовия нисбат ба ҷаҳон ва масъалаҳои ҷаҳон як нигоҳи фарохеро андохта метавонанд ва ҳамин назаргоҳашон аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта мешавад. ҳар як ташаббусе ки пешвои муаззами миллат аз созмони милали муттаҳид ба забони тоҷикӣ ироа намуда ба ҷаҳониён мехоҳанд гӯшзад намоянд бо як дилгармӣ бо як ташаббусҳои хуби аҳли ҷаҳон пазируфта мешаванд ва ҳамаи ин ташаббусҳо албатта ҳам барои ҳаёти имрӯзаи мо ҳам барои он ки наслҳои оянда дар сулҳу осоиштагӣ дар шароити мусоид ва бо ҳамаи имкониятҳое ки ҷаҳон ҳаёт ба онҳо медиҳад зиндагӣ карда тавонанд пеш бурда мешавад ва бибинед ҳам масъалаҳои иқлим ҳам масъалаҳои об ҳам масъалаҳои амнияти имрӯза ки дар муқовимат бо терроризм ва экстремизм пеш гирифта мешаванд ва инчунин ҳамон масъалаҳои глобалие ки бо сулҳи ҷаҳон вобаста ҳастанд инҳо масъалаҳои танҳо тоҷикистон нестанд инҳо он чизҳое ҳастанд ки тамоми башарро ба хуруҷ мебиёранд ба як андешаҳои амиқ маҷбур мекунанд ва он механизмҳоро ҷӯё мешавад башар ки то ин ки ба ин чизҳо бирасад ва ҳамон таҷрибаи сулҳи тоҷикистон ки ҷаноби олӣ аз рӯзи аввали ба сиёсат ворид шуданашон ба халқи тоҷикистон ва ба халқи ҷаҳон ваъда карданд ки ман ба тоҷикистон сулҳ меорам ба ин миллат ояндаи умедбахшро ато менамоям механизми худашро дошт ҳам пешвоеро дар кишварҳои ҷаҳон мо пайдо карда метавонем ки ин гуна таҷрибаро дошта бошад ин ташаббусҳо барои инкишофи башар барои инкишофи аҳли ҷомеа муфид хоҳанд буд. ҷаҳон дар як ихтилоф ҳамеша дар ҳоли ихтилоф қарор дошт ва имрӯз ихтилофоте ҳастанд ки ҳар рӯз муҷиби қатли ҳазорон нафар мешаванд ва аз ҳама мудҳишон аст ки кӯдакон қурбон мешаванд хеле мудҳиш аст ва дар чунин ҳолате бо ташаббуси сулҳ баромад кардан на танҳо як гӯё ки як падидаест ки падидаи мубораку хайрист балки дар чунин ҳолате бо ташаббуси сулҳ умуман ибрози назар кардан ин худ василаи наҷоти башарият аст. бубинед мо ҳамеша қавми мо ҳамеша барои наҷоти башарият ибтикороти зиёде нишон додааст. мегӯянд ки ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор ҳеҷ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. аз рӯи принсипи бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд амал намуда аз рӯи таҷрибае ки тоҷикон таи таърихи чанд ҳазор солаи худ андӯхтаанд бо чунин ибтикорот дар арсаи байналмилалӣ баромад кардан. бубинед тоҷик таи ҳазорон сол ҳамчунон побарҷоанд. чаро? чунки вижагиҳои фарҳанги тоҷик ин аст. яке дум он вижагиҳои тамаддуне ки ба тоҷикон таи ин таърих даст додааст ба ҳеҷ қавми дигаре даст намедиҳад ва фикр мекунам ки вуҷуди ин қавм барои башарият неъмат аст. ва имрӯз пешвои муаззами миллат ҳам аз тариқи ин пешниҳодоташон нишон доданд ки ман ки аз номи ин қавм суханронӣ мекунам вуҷуди ин қавм барои ҳамаи шумо неъмат аст. аз ӯ ибрат бигиред. бубинед ки нерӯҳои азиме буданд хориҷӣ ки ба мо ҷанги дохилиро таҳмил карданд низоъҳои дохилиро таҳмил карданд ки ҳар қавми ин гуна низоъҳо миёни ҳар қавмеро мешикастанд. аммо тоҷик бо ташаббуси пешвои муаззами миллат аз ин таҳлука ҷон ба саломат бурд ва имрӯз дар ҳоли сулҳу салоҳу равнақу пешрафт қарор додад
و به جهانیان نیز مراجعت میکند از طریق پیشوای معظم خود که از من عبرت بگیرید و چنانه که قبلا طی 1000 ساله من به شما صلح را تلقین کردم، امروز نیز به شما با ندای صلح مراجعت میکنم، زیرا که صلح امروز در زمانی که کوتاه‌ترین کوچکترین اشتباه در عرصه راهبری، در عرصه اختیارداری سلاح هسته‌ای میتوند که موجب فنای، موجب از میان رفتن تمدن بشریت گردد. صلح یگانه نعمتی است که میتواند که وجود بشریت، موجودیت بشریت رو ضمانت دهد. از سال 2000 شروع شده جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای پیشاهنگ جهت پیشنهاد تشبس‌های خاراکتری بین المللی داشته گردید. اون تشبس‌هایی که جناب عالی پیشنهاد کردند و امروز مورد عمل قرار گرفتند، نه فقط خاص جمهوری تاجیکستان یا منطقه آسیای میانه، بلکه آنها برای تمام جامعه بشری مفید هستند و تحکیم و تطبیق آنها به منفعت می باشد. بخصوص مسئله آب رو بگیریم، آب این واقعا منبع حیات است، منبع براه ماندن همکاری ها هست. یکی از تشبس های به واسطه جناب عالی محسوب می یابد که سال 2025 رو همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان کردند. با اون خاطر که اگر حفظ کرده نشود ذخیره آب از دست می رود و یک مشکلاتی نوی گلوبالی ممکن با وجود آید. تهدید به هستی انسانیت است. تهدید به هستی انسان، هستی جامعه است. از این خاطر با این مسئله باید از جنبه عقلانی باید نظر افکنیم. مخصوصا همه تشبس آخری نشان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل آینده، این بسیار هم یک تشبس نجیب است، عاقلانه است، از آن جهت که با تطبیق این تشبس جامعه جهانی می تواند که یک جامعه سالم، یک جامعه که در همکاری باشد، در موافقه باشد تشکیل دهد. با جنگ، با نزاع ما با پیشرفت نائل گشته نمی توانیم. اما صلح است که همچون عملی است که مقابل جنگ برآمد میکند و برای من شما فرای شادی، ثبات و آسایشتگی را تامین میکند. تشکر زیاد. او باز اجلاسیا یادآور شدید بازم از تشبس‌های دیگری پیشوای ملت و اینجا اظهار شد که در شرایطی که اوضاع سیاست جهان نااستوار است و نمای آن ناروشن است، پیشوای ملت با چهره صلح وارد عرصه سیاست شدند و این مبرمیت و سری وقتی تشبس پیشوای ملت را نشان می‌دهد، بازگویی میکند. و شاعر نامور تاجیک بازار صابر با در نظر داشت همین مشکلاتی که پیشوای ملت برای برقرار کردن صلح پشت سر کردند و همان گونه که اظهار داشتید از آتش جنگ تحمیلی جان به سلامت برد ملت تاجیک، با در نظر داشت همین منظور میگوید که از میان آتش گذشته چون سیاوش، جنگ را کردی تو خاموش. واقعا خدمت های پیشوای ملت خدمت های قهرمانانه هستند، نه تنها برای مردم تاجیک و همان گونه که اظهار داشتید برای اهل بشر که امروز مکتب صلح آفرینی پیشوای ملت محترم امامی رحمان از جانب نهادها، مؤسسه های دخلدار علمی و سیاسی در منطقه های معین مورد آموزش قرار میگیرد. تشبس صلح پیشوای ملت ادامه منطقی سیاستی دیپلماتی صلح جمهوری تاجیکستان به شمار می رود و همزمان این تشبس یک خیرد ازلی، انسان دوستی، دعوت به صلح و یکدیگر فهمی رو که خلق تاجیک در ضمیر خود طول 1000 ساله ها آوردن انعکاس و تلقین میکنن. بله. و اگر ما در همین نقطه فروتر رویم، پس بعد از اجلاسی 16 هم که پیشوای ملت سیاست صلحجویانه خود را اعلان نمودند، این سیاست اولین مراتبه 29 سپتامبر سال 1993 از منبر سازمان ملل متحد ارائه گردید و برای جامعه جهان ماهیت آن پیشنهاد شد و هنگام ارائه این نکته که جامعه جهان آن را بسیار به خوبی و با یک
هماهنگی و یکدلی قبول کردن، همزمان نقطه دیگر یعنی که استقرار صلح در افغانستان و پیشگیری خشونت جنگ ها در صحنه بین المللی همزمان تاکید گردید که واقعا جامعه جهانی را به حیرت آورد که کشوری جنگ زده، کشوری که در بنبست و یک بحران اقتصادی، مالیوی، سیاسی و در یک حالت مبارزه برای زندگانی قرار دارد، چه خیلی فکر دیگران را میکند. پس این اقدام اولینی پیشوای ملت فرهنگ 6000 ساله تاجیک را معرفی می نمود که برای ما بی‌طرف بودن نسبت حیات انسانیت، همسایه ها و در مجموع جهان این پدیده نامطلوب می باشد. و همان اشعار سعدی بازگوی آن فرهنگ و معرفت و تمدن خلق تاجیک است که بنی آدم اعضای یکدیگرند و یعنی این تشبوس ادامه منطقی سلسله تشبوس های پیشوای ملت و همزمان انعکاس کننده فرهنگ و خرد ازلی مردم تاجیک می باشد. و از جانب دیگر اهمیت این تشبوس در شرایط معاصر در آن افاده می یابد که جنگ در برابر پدیده هایی که انسانیت را دستاوردهای فرهنگی، مالیوی، حیاتی و فرهنگی آن را نیست میکند، همزمان میتواند در صورت ادامه در مدت معین یک نسل را تربیت کند که برای آن خشونت، زوراوری یک معیار مقرری باشد. برای چی صلح بهتر است؟ برای چی صلح عامل بقا است؟ چون که صلح واقعا همین نسل های سازنده، آزاد اندیش، بنیادکار را تربیت میکند که محض در دامان صلح جوانان ما، کودکان امروزه جهان میتوانند به قدر زندگی، به قدر آزاداندیشی، به قدر بنیادکاری رسیده، هنگام رسیدن به یک سن سال معین آن ارزش‌ها را ادامه دهند. و مهمیت صلح در شرایط معاصر محض در همین ظاهر می شود که باید در جامعه جهانی در مقابل به آن فوت کودکان و محرومیت آنها در جنگ‌های تحمیلی و بحران‌های بین المللی نسل به وجود آید که این صلح را پاس دارد و برای نسل‌های آینده آن را برده رساند. تشکر زیاد. کاری را که صلح میکند به انجام میرساند، هیچ نیروی دیگر از جمله جنگ به این قادر نیست. کار صلح همیشه کاری سازنده است، کاری به هم آوردن است و بی صلح چراغ روشنی بخش حیات و نیروی حرارت بخش دلها به زندگی خاموش است. تشبوس های بین المللی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون سیاستمدار سطح جهانی از یک جانب باعث افتخار تمام ملت تاجیک است، همه ما است. از جانب دیگر ما را وادار میکند، مسئول میکند که برای همین صلحی که در تاجیکستان حکمران است همیشه دست سازگار، نیت پاک و اندیشه بیکر و خیر داشته باشیم و همزمان پاس داریم همین ارزش را و به نسل‌های آینده به آلایش به میراث گذاریم. تشکر برای صحبت، برای اظهار اندیشه. بینندگان گرامی، صحبت ما در اینجا در موضوع ماهیت صلح و همزمان اهمیت تشبوس ششم جانبی تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که همان ادامه یافت با برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که پیغام صلح از کار همین اجلاسی برمی آید به پایان میرسد. یادآور میشویم که در صحبت ما اشتراک داشتند محب محمد جانова، دکتر علم‌های فلسفه، پروفسور اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، محمد سلام مخشولов، خادم کلان علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و باباجان سمیف، دکتر علم‌های فلسفه، پروفسور اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، همزمان نیکروز قادرزاده، نامزد علم‌های حقوق‌شناسی، دوسنت فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و احمدین شریفزاده، نامزد علم‌های تاریخ، دوسنت فاکولته مناسبات‌های بین‌الخالقی دانشگاه ملی تاجیکستان. برنامه در موضوع روز در اینجا به پایان میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.